wukunu Jimmy for no more de Mohuaba. Nana Brown, send the only wukunu Jimmy for no, what de Mohuabano, and Untina Neme Wahamamo. Dear TNA, but that's what they have. I want to say Jimmy for Santiago. Jimmy for no. O ma kochucha advert ya me ye me adwene se sa na me ka se menya nua me ye ma adwene se na me ka se menya sister enti wo frɛ me sister na me soma frɛ ne sister na me ka se menya nua o na me ka se menya sister na Brown me start se me ye advert ya ma no o ha me se what the same nua ne we e bre me ma madi akabia rere eno na wo video ni mu no ene am na o makotwa video no ato no senye video no o makotwa koto ho a e ka me se bunim se sa ne ma bi se mi ni ho adaje e hu hia me video no o makotwa to ho no ene am aba me fie ha nyina enie e wo ne kura de wo de ka wano a e ti se kuni eti e wo ne kura de me to twene tentem kura na Brown me bomani a kire but still em se wo Jimmy no me bomani a kire still wo Jimmy no fu se mi suro wo tie me ade we na kedi kwasa kame ye ade a me ye eni kwasa enka me ye efise me unkwasi asema wo ye no wako cafe kakao fo ntokwa o wako cafe kakao fo ntokwa na Brown wako cafe kakao fo ntokwa na fake account fo ebo na kana na e got nothing to do with me no omo bo se me na wo come here me fi wo na ko cafe account tutu jagu aprema fo omo ti abrochire abo wo omo braye adwuma wo ba life na be frɛ wo omo nkwasiafo na be frɛ wo omo agimifo na asa koton aduane atete ahoro ne ntasuo gum na wo koton enku na se hydrocui wom na so omo so omo say wo business ya wo de me video wa na me fu sa wo ye nua na me fu sa wo ya adamfo eti ka me little platform kakaka no e ka me de support u business ba so se wa jimi o se wo ye jimi fo and na me advert na me ye ma wo a me ye te wo a wantuaka na Brown me wi a me twa wo video bi aba abeto a wankasa wo te kamla mu e ka tira Ghana fo se wa force Maame Ngega pesa wo bra ni wei o pesa wo bra no Tom Brown o pesa wo bra no wei o pesa wo bra ni nkatia yiye nuane ene ne ma di bra Maame Ngege mpesa obaje tio mi wi a me twa sa wo voice na to na Brown memo wa hunu the real meaning of social media BNI na Brown mi din edi Ngege de broskoto Nana Brown, meeting at the Facebook BNI, Corporal Sergeant IGP. Me catch us a ultimate chremeshi. Now, what the one some Obama swa, me the Nadwaba bones, and I mean it. So when the Wukunu, so when ye Jimino, so when the Wukuna ye Jimino, me you so me platform. Aye, what dear home advert, mamu. Get what? My baby bunya. Me to me baby so a mama mentina. Mosayama fake account. Akotwitwa. Advert. Me yama wo na bra wonim se wo unku mensila bida. Unku wonim se wo unku mensila bida. Ade a mebusa wo a na me se fabra na me hwe. Aye your friend saying sa wo oil na egugugugugugu eye DDT to amu no. Sa oil na was say gugu DDT to amu no because me dia hydrocui ayame abra ma bre. I was trying my best to try your product. Say eba boa me na bejimia. You are a sister. I was say I have to buy it from you. Now so ne oma monsa ekwa no. And now betra ho di boki. Unku no pesa me say unku ne mawa. O pesa me say unku ne mawa. Me next a year meba no. O samena ani niama ye de hohoro yanim. Ani eyi ya fansa oil na o sisa de buy any nyina no. Me sign dia ba begu ya. Na ma kire nkofo 1 or 2 things about sa eyi u product unku product na. Wasisa asedi agum se me wotre nipa enase no ene eye aduane no o next video eye nku no se wo so wagimi onse me start ya me nkasai atemdidie ne enso ade na odidi abrochirefo a woton ne mafi ne matantan ma wo mu omu die na se me sa wodi ade we abegumi fie wodi konkonte we abegumi fie
na me timi ko shop koto konkonte se me de be fra ba be ka de hu atie na hwe mi konkonta mi yusu ni o na bra hwe konkonta mi yusu ni tu hwe matia no na bra on se mati konkonta matia no me eni konkonta ni ebusa ho se edi enti ana wo wa bre mi konkonte we tatatata na bra edi enti na wa bre mi konkonte we dadadada na me sto me da so to abrochi ne konkonte enie na bra me kire wade me di wo wura mi fridge mu na mama wa hwade e wo fridge ni mu pate so so wagimi wo so wagimi megimi ama megimi akire na bra hwade edi enti ena na bra wo se wa bre me emole aye fanka banku edi enti na bra busa ho se wo se wa bre me banchimole se ye fanka banku na so meti abrochire na me to banchimole edi hihye fridge busa ho se dada wo de na wo de ba 1 year edi enti na me nyusu ye na kumi fie edi enti na me ko shop bia me to emole e ba be kan eti wo I me found sister you found said the enti na de bia me to mole e be kan mole na hihye me fridge mu no busa ho enie emole e na hihye me fridge mu no banku mole 1 pound eso won faso e cha wo de na wo de begu kromi ya 5 pound na brown se me wodi me di agoro maka cha se wodi me di agoro me bobon nsam nadoa na brown busa ho se edi enti na wo de enwo abre engege dadada enie edi enti na wo de enwo abre ma mi ngege dadada na me nyusu bita enie hwe mi hwie bi so da me de ahye freezer amana frozen because minim se bre bi beba enema na wo de bre me no wo de ba be kai manum e de aba ba chinya na bra busa ho se edi enti ana wo de hu aba na nso da bia me ko shop wa wei enu me ko shopping edi enti na de hu able me na da bia me ko shopping na makwa akoto me hu na bra busa ho se edi enti ana almost 1 year wo de hu we bre me edi enti ana almost 1 year wo de sa enwu we bre me na nso me ko shop wa e mato enwu foforo na me de aba be stew na me de ye advert sheda e de man uni mfane bo pati uni emfane bo na brown we na ade ba yo wo se spicy yedigu na mo na wo se wo plaka sani ni o still ya da so asili o ya ntia no enie plaka sani ni eni wo se ba bia gu we me di share fridge ena ne kula no enie sa advert na wo de ba ya me ye ma wo no eni se ya na me de to aso a me ye advert ne ma wo enie oni ama ninie enkati aninie ani ama osesa bra me ninie enie busa ho se ade enti because ani ama no wo de ba me ka kire wo se jai mempe me ka kire se mempe because aduane wo kire me ade kronti ana wo ka wutimi poison me oba no aka kire se munyi sa ani ama we ma engege eye special kire me se ne wani si brimi se ne wani asi abremi suwi kire me kire Ghana for say eni ama na wo de bra me am di sisi ho ye advert ma wo no dia me de ye advert ma wo no ena wo wa kwa ato ho on say me di bin bag asia ato a ahu bin bag na da no me ba sese ni nyina akobolo so eni sa wo hwe enkatia ne ho a on say me yi ni nyina free fridge mu on say ehwo tin fifire on say ehwo tin fifire ahu she eti check it time a wo ba ye de sa na ma we bra me check it amisha date we kura amisha ene ma no kura made in Ghana me be he date asia I do not take advantage from people like that me who say you call me a sister afa na wo ye business enti wo chenaje ade chenaje o chenaje ade chenaje sisaniane bra me no da bi o menya sa Sabe ye advert na wetwa wo de ye advert. Senye advert na makohu ni sesie a. E kasa de we ka menye da. Me da so de me hu se nkwase apafo agimifuo. E bia kwa kodwetwa me somebody a mimi fu se ka be ye ni favor. Somebody a mimi fu se or your sister or onkra.
eti me little platform no me fan support no mo ye mu kom me ye video wia na ne wukunu mo de akoto YouTube na mo didi ho mo ye mu kom me hu se kom de mo na bra wo ne wukunu ye mu kom me hu se kom de wo o advert ni me jaye enfie senie eti ka me ye advert ma wo na se ntokwa ba na wo ka wo ne me wo problem no advert na wantua me ka no wo sa ko twa beto edi ye advert sen kofuo medi ene ye Ghana fo amakohunu advert no Santiago page ho enra no de beto ho Ghana fo amakohunu advert no Santiago page ho me dia ye de bra me mani o me dia ye de bra me mani because I never trust this girl mani o oba be sia wo prezi wo badwam na wa bite wo nantin wo back door chira me say dia na chira say kana na brown ene ma mi bi want me for poison enwu ma mi nimu chira me say ne omusiti mi ba camera mu be kasa omo taame wo mo taame ewu mon chira mi Ghana fo rere ni mienu nie de mu hunu no advert ni mu no enie na me de ase freezer sa ama na tin fifire eni rere ni mienu ni eni ekusiafo eni ohunwunu wate na bra ohunwunu ohu anya akono nti na de waduane baaye ma mfa bi eni o prekese ni nie mi yusu real prekese to free African market bere se kwa me prekese de bia ka ha yes eni na bra be ho eni na bra be ha anyway, if you so real practice, me to free African market. Anyway, when I'm pilitis in the woman, me to tone kama. Ram, number kuma ponche. Ram, me dia watch me kwa me koto. Dia me dia habaya me dia watching na one. Na bra anyway. Eti busa wo se, e die ti no asesa practice pa de sia begu mi fie. Misaho, let me need that baby. I'm market here. This is the real thing. We need trust. We need my dear friend organic. Crasini, we need my dear friend organic. Abuaba, we need my dear friend organic. The block has a winning crassif where Jimmy Fona would you dealing in tea. Who cares what be a crassini? Who cares what be a crassini? Me say, who cares what be a crassini? Oh. Uka se obi aye krasini nanka me mra me ye adverting fama me ye adverting fama me ye advert and fama na se me ni wunya asam a na wo di fake account of achi agimi wo akotwa ba beto e be kire nkofo se ngege dibi Ghana fo mi nibio wabuo me a very sensitive person, me a selective person. Me a very selective when it comes to food. Me a very selective. Ghana fwe, me nibio, do ade bra me da neguya no. Me nibi, we anguna ade ba ya no eni angunu na ada ne abu oguya no. Me nibio, wabuo, me nibi. Eti muko hu advert na. Advert am ye ne da. Advert am ye ne da no person wobo. Kwasia wu ni maguro di teme. Na bra wu betimi ni medisa aguro we. Me se me de padlock bebu bo nsem. Na me de nadoa pepe so ama. Mi nibio Ghana fwe mi nibi. Advert na koye ma no. Try to support a sister. Wade nuane na ebra me ka kire ne se me mpe. Mekwa akotwa e de abra mo me next live video. Me didn't nku ne oil no. Ne samna no. Ne oil me kra me nkanku because na abra wo me nto nku free wo. Una na ka kire se me nyanku advert ma. Na ubema me kakra. And I'm saying uraba me nim kakra o. If you want to pay chiaka £500 a month. Chiaka na me nya advert ma. Chiaka na me nya advert ma. It is our advert way and kawo me ye chair wo. So what ya see na se ne wo pese wo use advert ya me ye ma wo e de be against me na brown. Wo be him more. Me say me be ma wa him more. Try me.
Me say me bada ma wa him more. Me ba ma wa him more. Abrochirefue. Konkonta ye wobi wa abrochire o. Afo. Konkonta ye wo gwa abrochire. Fufu lelele. Konkonta ye go gwa abrochire. Afo. Agana fue. Abrosam. Aye wo gwa abrochire. Fufu lelele. Enie. Ana media eni. Banchimole. Abrochire banchimole. Fufu lelele. Organic pa. Emma mo many perfini patent tambia. Emma mo many perfini patent tambia. Where more aponchi no makokum no achichere. Aponchi ena makokum no achichere no. Aponchi ena makokum no achichere no. So ati ase aponchi. Eti yasramo obua. Meme kura enwunu mi nibi ohe enwu ami di zomi papa zomi eniye zomi we na mi di o zomi we ena mi di eti wade ade na ode abeto won mi nibi why mi nibi ohe mi nibi why eti advert no oye no me kokonte no ode ba mi kokonte mi ti kro mi yusu niye mi kokonte niye eni emuhe mi konkonte mi yusu busa on se konkonte we pa dada ada na mentia no yesi aboa no wan se wa yesi ne bon eda na me jai sa spices we wa hey Nana Brown eda na me jai me spices original spices oti awale pa original spices na my baba yusu we aspire date ni we spine date anyone way spine date anyone abua we packaging sa packaging spices we packaging kulada maduane ayoko we the packaging we na ye tono African market it is a who UK who Germany who oti abrochire African shop ebe wo a ento kran konto efia bosia e ka kire spine date ni ho ni product no spine date kula expire matese yeso otimi wise ade date foforo bo kwase aba krasini wo betimi a kire obi de krasini mese niama no spine date kula any FDA approve among na sa wuti abrochire na we ya FDA approve among na spine date mo na ukodi sadie we ya o me kan chasa abrochire fo mo ma mi twa asidi on pia ma bonti me kan chasa abrochire fo mo ye kwasiafo o me kan cham se mo ye jimifo efri se ono nko an etimi ye product no spine date no dia bego na check it come out in yama we buy we ena na me ye advert ni ma eni say na me de ye advert say ya na me de ye advert ni ma say ena na me de ye advert ni ma atiefo meba enti me hunu sa Santiago jimifo no Santiago tukuro no akwa mimi video wana mimi fu say I am supporting a sister and I say problem aba enti problem aba me say sister magani so say tina wo baby ngegeme tina me baby afenuane a wo de bra me no de ba be kai manum enuane no wo de ba me ka kire wo say me mpe because me ni nana de tia na wo de nuane ne ba me ka say me mpe no because me ni I am very selective when it comes to food nana etina na me see me ni Obatna social media be ye wo kon hu tintin se kotipanyini ebe soa wa no se 43 inches bucket eye wo ho se ankore dada atu atue ebe ye ai engege me pesa me man aduane minima de krontia engege me kasa me man aduane a ompa aduane editi na engege me kasa me man aduane a because what the bremi me ni I don't want you to bring it and waste your money but na wo fu se me di agoro what the premier mean ni we agu ya kura ma ho nyina ye fi hwe etitama na wo ye ngege adenti na me bra waduane a wonnie onse Ghana for recording e pa Ghana for onse recording e hu hia enipa bi atrufo bi tisa na brown se o track so no one recording no obegu ani mase
Eti can you imagine say kame ye du frupefo or the buy honey. Eti na bra we. Eti utiwa from last year kokonta what the buy. And ka 3 years yourself according to 2 years. I any agrada account to kwai coping 2 years. Eti ka wa wonu say eh na afna ni kokonte asa. Na de eti na afna ni je na de be no onie. Aso me betra wa me se de pa obongege papa anwono me di bia ya abomu pa ana wo de ba be kra manum ene wo de me ba be ya advert twen na be hu ade amaye it's a promise me se wo de twen se wo de me abafra me entokwa start on say me ma post to product on me page o and comfort you omo kafa ho na me post to be but I'm not try say me say who be business. But I'm not going to stop anybody on who used to be officer I can't stop them. I can't stop them. Tell me who says Kagale fake, you know. Oh boy, ye dehuro. And that crowd go so campaign sa agrada actually a fake. Me, tell me who say me ton copy designs, you know. Any copy person, any copy slippers, you know. Me ya ko report to me my boarding force. Ghana assisted me power chow, Maame. This time, what they will ba now, Petri na wanu tiame. Ghana assisted. Juma may deal this time, no. Juma may deal this time, no. I'm coming to call social media. And you what you say? Oh, call report to me, me Jumamu. Na me Jumamu for no Kurano. And can the we are messing to all my family kwaso. And can the we are messing kremu unemployment from the government, no government and Kasakura. Obenu ne hokura se. Obi abe coming to call social media. Na ma bro stay baby. No ma call report to me a jumem ami ye imedie. Me see obi ensuro bia wo UK o. Me kuta British nkura me enu o kuta British passport. Me kunu kuta British passport. E was a product way e me evidence na ko test. Ne ko particular how hygienic and how it is. Oh my bye.